Inong ty sehatsasa hita ufatena mitondra fampandrosoana eto Madagasikara. Fambolagna avao sa orinasa sa tsy miankina sa asa panjakana. Fambolagna. Inong ty anto ano fambolagna zay? Satria anao mamboly ty ndaty raiky le mafavokatra amizay le mba hampahahereo mihina. Mety fomba raiky ahafahana mipahy vola avao ty internet na Facebook. Mety aloha anao ty amako. Irehe avao manana asa mampidibola miankina amin'ny internet. Na ohatsy misy ndaty roa mifandray le nao miara-miasa amizay ro le mety hampidibola avao zany ty eo. Ia tompon'antoko amity hoavy. Irehe avao sa fianakaviao sa fanjakana. Iraho ty tompon'antoko satria anjarako ty mianatsy le miankina amako amizay ty hoe hoaviko na ty hoaviko zany. Satsy.